bwega murithiri wa Meru TV rukiriro ngiro thongiro katharwa twina mbere kwa tukirikana kiri mubango wetu aturingeme kirigira ati makura kunda wetheretwo ri nwetheretwo wisasa warukiriro wakuruthite na mbere kwa rukiagagira na gitio kinene tumbitire nkwate ogeni kiri mubango uyu kuma thino mwankatha inya chongwa chitha atukaina mbere kwa tukiaragira mantu mwanya na tumenye mugongo werekerete atena kinya mantu mange kathumba tu amara tukaina mbere kwigwe tukiraithagiria ndeni ya mubango uyu lakini mbere ma gatu ina mbere kwa tukumenya bora kurikira metha yetu ya ndeto kawithira bambitega ni Faminas wa Kimathi na mwerekerio wakwa rukerewe munde ni Alex na chietu tukachambiri kagitania ka gatombiri na chia Senator wa Meru Kathuri Murungi arathiretwo kina mbere kwa kiriongira rumobwango wa tenero ya arimi bai kwa ina rango sishi na arathiretwo kina mbere kwigwa kiraitha mathina marabethiretwo bakina mbere kwa bai kurukagira na muno nkuruki kumenya gitumi kinene ya kuingwa kwa thoko ino nkuruki na thiretwo kionekana kumeneria governor wala wale ku kiretu muruguno ntubwa kore mwikuyiri thoko kwa ego ntuku na muno nkuruki akioneka kugaraminyire ya gisiasa kiraitu na arathiretwo kimenere mere yake ya ruarua irathie na mbere kwa kiuga Southimenti tina mutongoria wa maana na kagitani waku kimuchimanio yu MC wa Kworoto zipora kinyenethiretwo kiuria kali kana nethiretwo kiromba Meru gutigira ati bakunenkera governor mutumanto ethinke kanya gakurutira Meru ngugi na ikengo maendeleo na uthina mbere bwa kinyenera kauntini ya Meru mwandiki wetu wa ndetu mwendo wa laibuni na wena ripoti ino. Senator wa kaunti ya Meru Kathuri Murungi na aliongerete arimi baikwa maritati ereri wandini ya kisima gicigo mbunge kia Buri na ni aratariritie mantu kathomba yara yarumirite arimi baikwa akiwa aciomaniria ni kendo tiela nyumba ya wika ikwa rabageri ni thirikari ni kuriturwa ngwe bura kwagirite Gombera kumatorwa na president tumekaa tulikuwa mwaka gani last year na mpaka leo hakuna hata kiazi moja imeingia kwa hiyo nyumba. Kwa hivyo mimi nikiwa kiongozi wenu na nikazi tulifanya hapa na rais wetu Dr. William Samoei Ruto, nikasema nitakuja tuzungumze na ninyi nijue shinda ya hiyo nyumba ni nini. Nyombera na iwekera ikwache ende ikwache biteo bya kungana no ntumbere iba kwenda fertilizer ya kungana nikaenda bomba kulima ikwache bibinge na ikwache bingi biroto nyomba ireko hiyo ni system kwa county government hapa Meru. I know the process ile tutaleta fertilizer hapa tayari nimeongea na National Cereals and Produce Board na kuna utaratibu ameniambia ile tutafuata ndio ninyi mpata fertilizer hapa. Nkuluki na ukirerete wari gavana wa kaunti ya Meru Kiraitu Murungi ni kirakuwa miaka 5 ni aurire thiruburu akiwa Kiraitu ataumbire kinya kuyuria thoko ya maritati ira yambiriretie wakwa ni wari gavana wa mbere wa kaunti ya Meru Peter Munya untu akuwa biashara ba maritati ni bakuria thinene Kiraitu Murungi thoko je tatate miaka ngana 5 emutana mututani buru miaka 5 ataka thoko yujura Ome gothura bunya mbere ite moka jo thatu kana jo netete lakini mutano weja miaka 5 yagichonko na tojoria thoko heji ende ikigwa akiaria manto nao mengongongwanga imenti ete atongeria bange muntu ojo nambe ari ngwe kianga no ndo bakotiga thoko ekariojo miaka 5 iba gwetegia ndo batani mutano wa tondi sabu kianga nikiri mucemanio arazipora kinyora ni MCA wa Kworoto atariritie mantu kathomba yakonie thirikari ya kaunti ya Meru akiuria kariku nenkera gavana mutumantu ethinge kanya ka mwaka yo nikenda kurikiria mirandi ira ambiriritie wamo na kurikiria reti alukite kiri utongeria bukulukite no mwaka to make sure 14 billion cia Meru County ikore mabarabara no mwaka to make sure 14 billion ikuthithia mantu jange jara ibu ikuthithia sibitari cietu itukumenya they are in very bad state mweri jojo kethira budget yetu tukethira tugukurukia na tukethira tukirita ngugi kwau ndenda butukiririe bona mwaka jojo thirikari jwathira tutiritite ngugi tugwatanirite na county government ya Meru ire tongeretwe ni Isaac Mutuma twethinkia Rewi kwenda bamberia gukiria njara butwere ata sisi nyinyi hakuna kazi
kufanya. Oku siasa cia tutam niciwatite Mwangi aratongeria Kathomba baciĩtĩtie baeta na mbere kuwata mbaru utongeria bwa Rais William Ruto na Profesa Kithure Kindiki raba meneretie rutere ruregani na thirikari nontu bwa gutambia siasa cia mpatho. Ile mtihani tumewapea tutasahihisha mwaka wa 2027. Hao wengine wanazurura huku ambao walishindwa na kazi wakafutwa kazi. Nimesema wana jambo la kuambia Wameru, hasa wananchi wa Maritati, warudi nyumbani. Ikiwa ni bwana arudi kwa bibi yake, ikiwa ni bibi arudi kwa bwana yake, atafuta kazi ingine ya kufanya, kwa sababu ile mamlaka walipewa na wananchi wengine na wengine wakapewa na serikali wameshindwa, na waache kusumbua serikali yetu ya William Samoei Ruto. Tunasema William Samoei Ruto ni 2 term, Kindiki 2 term. Sisi jamii ya Wameru na Maritati hapa hatutatoka kwa serikali ya William Samoei Ruto na Profesa Kithure Kindiki. Sisi tulipewa huyo mtoto wetu na anatusikiza, Kithure Kindiki. Sasa nyinyi mnataka mtu akuje kutoka kule, akuje atusi Kindiki, akituambia yeye ndiye Mmeru kuliko Kindiki wetu. Budget ya mwaka hii imesomwa ni 4.3 trillion. Budget ya next year ni 4.3 trillion. Hiyo ni kitu kama 8.6 trillion pesa ya serikali ya kulinda miundo msingi ya watu wa Maritati. Na lazima tukae kwa serikali hii ya William Ruto ndio hiyo mambo ikuje. Ama mnasema namna gani? Mnasema namna gani? Tutoroke kwa serikali ama tukae kwa serikali? Nikiripotera Meru TV kuma Bore Mbita wa Mwende Walaiboni. Ntubariboti yenu munini wa speaker ndani ya bunge ya kaunti ya Meru na nawemse wanjia ward Mwendalini ethiritwe kiumira na kumeneria bonene maandamano marama ethiritwe makinambere kwa makiruthika muno mawenyangia na ethiritwe kiuga maandamano mama ethiritwe maitima antu baingi batiwa bagitaraga sala chia guta into mamilioni ma mbesha na arankoroki Mwendali ethiritwe kinambere kwa kiuria kagita karandamani bakwandamana gutira ate batikwenyangiria antu intobiago kana ko bayira mwandiki wetu wande tumurithi waba nawe na ripoti ino. County Assembly na MCOJia. Number 1, katiba yetu ni yete antu liwe kuandamana lakini kuena amani. Kuena mbi? Bo katiba ekuwa article 31 ya constitution ya Kenya. Lakini katiba ule ngene weta ikawe tetikiria wenyangia point. Itetikiria kwa kuthukia biashara ciana. Itetikiria wataki mishia ida. Ibo katiba ekuwa buriko. So Gen Z ndera bandamana ibare na akiona kuitetera. Nonto maisha ya umi. Na ito ba ya support Munkariko. Nonto maisha ya Kenya yes kuna challenges. Batena ngwisha kurita economy yetu ibuko na nedo kile kidogo. Na ito ba support. Na Gen Z ibaishi bila bakwenda. Lakini kuena wanasiasa abo ibongo kashifu Munkaru wari. Barabo gumere manto yari kuthuka nginto bia muinge na into bia thirikari. Narenda arienge ndaririe manto ya maua serial board. Ndewa serial board era tie mtu kiombe ne antu bonde ba region yembe. Ntu baraba kumba kulima ya demisio ino baita weka nariko. Fertilizer na into binge. Nitwa ana baka afande ndibete baune serious board era kwe mtu bekere asara utikoro waite dia rengiara ya kerita kintu kile kiombo te diana bake bakwende shukuru. So antu bauto tete kigaba endelea kuthukia maisha ya antu betu. Beisawa supermarket ira ya bwethirwe vandalism ya Meru town ni mukari wa njia ward. Na tuina kirero muno nontu mtura na andikite ana 15. Dayana bauba tembi. So mtura kubanga. Nontu na yabangi yuno wau. Mtura kubanga mantu ni wana siasa bari ku. Na ibo tuina thina nabo. Nontu ketho no kwendo tedia njenzi batena ngui. Mtoro ombete akambiria nguye kya kombo twandikirana na okathuki biashara yake ana bararu ari na abakuta mwato ntu so ni aibo kimutongeria leo eta une ofisi ya CDF nto ya John Paul ira ni ofisi hoteli nto bote begembe sawa garira CDF ya unangirwe ni hoteli ya mukari wegembe sawa na batu tutitikiria tongeria bono nto ibakumenyo ibe ya njira ingi ira bomba ko yasho na twire nyanje nzi bona manto yeba kuingiliwa iba take space ibete boya ibande betere 2027 urite mtoro tena batanwe na njia ya heshima ke kuthukia ange Kenya era twenyo Meru
itwire county ya Amani na that's why wana Meru ina investors bakuma Kenya yonde kwina Eko kwina Jaluo kwina Kisii kwina Kalenjins kwina Kamba na ntwaibe ya kutangwe Meru nyera kwa na manto post election violence Meru ni mwera kutari na dina no ekari lakini tukia kuona ni ambishe mbe ekwenda kudhukangia na kwenyange into byantu kinyantu barabe ya kutangwe Meru county batumire kwa county ri so antu bau bena metere meno ntu bakumenyo na itu kumenya mwenendo ondera ari Meru na kumenyekana na itu muishie no ndo kare muri kuritira antu wekanya kala murungu akwete wona bangi bakurita no endeleo bangangia tutete kiria buriko rais bitari ya Nyambene ina machine yembi CT scan ito wa CT scan machine tesa sawa na yeyete no ntubo uwezo bwanga bano arato inambi na ni machine ya $1,78,000 so ukendro were ro mutongeria embe utaretere machine ya CT scan kwa mwana okumba mureta urenda kwangi antu no to batevya ni ile ro mutongeria tutari na KMTC ito ina KMTC kangeta tu ina KMTC ko mahua tuena university ekiegoi campus so mantu yo to batiri kolole turantu baembe tutekenya nginto biraba bikomba kuroni atongeria ba wetoro no mamere masikio itaraku eta uroke kwa heshima tuka mtu mbi isirere yake lakini tutete kirio thukangia no ntungu ya kuiko thukangia na tutete kirere ko so jenzi bwanda manabo genda kuingiliwa kwine chena weta kwa wambia weta kunanga into byana na dayantu iba kwa watu barabara unesi barayite into bya serious boat no watu we watu ka indukoti so mtoro kwa ile une yako dhania manele yana inari dai so bati tukashifu na tutete kiria mantu yariko thank you sir. Mujumbe wa Mwekuru County ya Tharaka Nithi Madam Susan Ng'oba Muindo Kenyawe na thiretwo akinambira kwa Kebu Mageria na komeneri maandamano marame thiretwo makirotho ni mbeũ mbithi muno na are thiretwo akimenerio thukange bointo muno kiri matauni kana kiri thoko cietu akinambira kwa kuthukange bointo bia muingi gutitema mathina marame thiretwo akinambira kwa Mwekuru kagira mathira amunogu na thiretwo akibaromba gutigira ati bakwa karanthi na kwarania na thirikari Kengosha Rantaira mathina mara methiritwo makibarumagira kagitani karia thiretwo kinyagitambitwa kiri mutongore wa mugongo President William Samoei Ruto na munini wake Professor Kithure Kindiki gutigira ati ba karanthi kuthikiria mbeũ mbithi bora bethiritwo bakinambe kwigua bakienda ndiki wetu wande tumurimi wa mbogo no na ripoti ino Mubunge Mwekuru ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi Susan Ng'oba Muindo na chokeretie mbeũ mbithi ba kaunti ino nkatho ibingi no ntubwa kurega kurutha maandamano masabasaba muthenya wa igoro kura njenzi bwega ba Tharaka Nithi kuma chuke gamba ng'ombe kuthi Mara kuthi Tharaka ntubuze atwira ibu na ibu iranda ronire goro ono gutuga twakara muthemba thainwa maandamano makinya bai matwikire nchama Susan akionekana kumeneria maandamano mara makuruthwa kagitaga kama kwinyangi into biantu na itukomea bwena thina wabu na maandamano ti mathuku lakini maandamano mama ama kinya wana kwe mthoini rwembo go tuko marare mathe wake mautweka njaburano okathi makutano mthema miro ndio menya mama maandamano mautweka njaburano nyomba ya mtu ya ngorobo iratwerinde irari na mikondoro irari na nguo irari na migate into bionde biende gwande goreno ti metha tite tanda ti otiento kienda gwande goreno gitirari nyomba eno gorofa 3 mpaka juu akiuga gukinyithia thaino kuma maandamano makwambiria nkuruki ya antu 90 ibakwite guku Kenya antu benyangiru into antu babetha kuma njenzie kwambiria kwandamana emde ana inkuruki ya 90 barabakwite bahati mbaya ari batikinya mbuga bathatu no kwa bara mbugi baire bathatu antakashie tunachiko berangu andakawira to kwa boy chaundi ndakawira to etereti sio future sio posterity ya Kenya yetu na ndiguru yetu we auto akinya mali mathemo twika mbio bai gotiendo etera wa oru ito njenzi ngobwera oru ende Susan yarite njensi thirikari negitio kiriro kiago na ikio rais William Ruto amwe na munini wake Professor Kithure Kindiki bambiritie wira ya kazi mtani erenjere imwe ya gutigira mbeũ mbithi bari na wira tukia tukuria president ye mndero njere imwe ambiritie wakishia kwamba ana babe tubotwe kabisa no goro mtu akuona kanyamu na ambiritie kubuthikeria na tuthikaire ndire tumwere tuthikerie ana papu magana maire no ngere ongere watuge bakinye magana
badia kiongagera mwangatoleka abakinyanwana konzuze mubakinyanwana ngiri pole pole kiongagera na batuke busy na wagwa aronire program ya kazi mtaani yana bavo koma 500 itoko muromba endelee kuchwa kuongena kuendelea weshiria na nabete abalerie aberi turambire kazi mtaani tukongera na ina program no singesi ridatu inya abero gubitu tokurwa mwankana batuke bio batuke mbise nto mwana marokera ndi gutinda wirani kumutaro na gedi kura betaro nagu bimbi ati ona tasia kodi mandamanoni so gwara eshirie kazi mtaani nachoke program yegesi ridatu inya anekera na beto mandamano matitedia Susani akiuria njensi gutigana na maandamano na kuambiria rwaria na thirikari keingo kuthiria maandamano guku Kenya. Ninkoromba njensi mnde ndio buyende gina wenu njensi ngo bwariria. Ibuyende nyokwe, ibuye kinyare bwa bera mantuma finance bureau twathire kurapo kwenda, lakini baba inda na bandari ba kona ndakachi yakwa. Itorani tuthiete bwega, lakini agusi atuki gutuika chamburano. Dialogue conversation anti baranderie njensi beshirie bonge ino cia maandamano itiguteithia. Hoto kuandamana ana bagukua mbimbi nothing is changing. Sendi yao twakarama na bonge twambirinde kundalo mbega Aritia boboka gita karako nenkagira ikundi mbesa ntere cha gishigo mbunge kia Ara ambiria na gikundi kia Mujela Welfare na gukinenkera cheki ya shilingi ngiri 200 cha Table Banking. Mwana gikundi kia Mukeru Mandi Sabirite arakinenkere cheki ya shilingi ngiri 120 cha kugura nguku. Ino ni mbesa ya Table Banking igatutethia kujukia tukathomithia ana betu tukaruta tuthina turatu tutindikite ta etola na tukaomba kuthina mbere mbesa hii gatutethia tukomba kugura nguku cia gututethia kwendereithia maisha metu. Kiripotera Meru TV kuma gishigo mbunge kia Mara mbeta murimi wa Mbogo. Ibwega na bwatongore mwanya kuma kaunti ya Meru bethiritu bakibumire kinyabo komeneire maandamano mara methiritu makiruthika na arakulingana na OCPD kaunti ino ethiritu kinambere kwa gitare na kuga antu nkuruke 80 ibekiritu bitano ni bara bethiritu bakiringithana na maandamano mama na ara kulingana na atongore babe gwitu bakiwa maandamano mama ti maandamano mega nuntu methiritu mauyuritu wamba na kinya winyangia mwandiki wetu wa Ndeto MC Mutonga nowe guturikithiriri riboti ino. Atongeria menya ni bombete kwithirwo baumirite na bakiariria nkuruki mantu jara jombete kwithirwo jagitiga Meru na ugwati bunene aria ngugi inyingi chumbete kwithirwo akikinyanga governor wa Meru akiaria no mbete kwithirwo akiuga jauju turiana arua ni kenda twariria matukio kana mantu jara karikire goro kiri commemoration kana kurikana mantu yara yethera yarikuo kiri kiatho kitawa Sabasaba mantu yara karikire Meru yatakare ringi na turitikia turi atongeria na kinyanto ba Murungu that yatekoro kare ringi amen that yara karikire yatakare ringi na turiua yakoro kare ringi amen. Why? Kameru iri mwe ya counties irasiena ana babethe baba inge parabai qualified batena ngugi indi ngugi ira turatere igoro direct jobs and indirect approximately ni ngugi mbua sianto ngiri 5 turaithirie kana criminals teveta youths non to youth ne anto reasonable na anto responsible criminals ibaraithirie Maguna supermarket ni baraithirie 7 kana barageria kuthokia kana kuithia 7-Eleven restaurant in almost 200 plus workers in that restaurant ni ba yire na ba vandalize supermarket yetu bei sawa ni ba thokirie serious board ya maua bai ya fertilizer arimi ba that region babateire kwithira bakibanga kurima neo kiri the long range cia mweri yo 10 na bayukia simiti na other building construction materials cia the modern market iri wako ni the national government igoro bageria kwa attack
Meru Dairy Factory ra a pillar among other pillars around the economy ya Meru. CEO and the board Bambera Factory ana barabande kikuo ningirie mwena mana yana barabari at the factory kiri production kiri testing kiri processing kiri packing kana packaging loading and doing all the chores kana ngugira ikiende kana kiri that factory iwi ngugira si factory njaya factory kwina lori ile nao kwina bonda iwi kieria kwina arimi bako twira bako anda thara nikenda benderia arimi beria. You can imagine factory re kaingwa for 1 hour non tobwa mwanki kana distraction ni ate kumbo karika kiri economy ya Meru. Bambera every day factory yetu ya Meru ebwetha cia milioni 50 ontuku becha ire icoka kiri arimi maturene nara batu twinde tumite niromba riakwa ndombe anabeto tugatumikei ni wanasiasa na mbere wanasiasa baraba kwenda kuthukia economy ya Meru. Tongeria no kura antu kawe mutongeria wantu bakwite no to by destroying the economy of Meru you want to kill the people of Meru. To the community to take care of these evils to prosper, to take care of this criminality to thrive, to take care of this immorality to take roots. Tugaikora tugakora mbiri ya uwe na tangavana wa Meru ntikira ibwega murithire wa Meru TV no ntubo ripoti ino na ripoti ino yetukinyithige muthego maratu kubangirite rukirirwe mundikire metha yetu ya ndeto gatho chimwanya no ntubo gutara kuritha Meru TV menyothi kuraingo chokera kengo tumurika maramekirito rito ndeni ya mangatheti. Good morning.